Kuma aje nyumba yetu ya Nteto ya Meru TV mwanka njagu waku nindi tiarungama tha ithatu cia utuku cia tariki ithatu mweri juju jwa mbere mwaka jwa ngiri jere 2023 mbitikiria mbithiro ngigukinyithia ithigithio kiri Nteto iria ciitite na mbere gukareka ntere mwanya cia kaunti ya Meru na kinya home ya kaunti ya Meru. Mbitagwa Nancy Ndogo na jaja ni jera tukuthuranirite utuku banarua. Nayo thirikari kũrwo gutetheria ana barabati guciumba kuthoma. Na Bwakari Batharaka kuromba maendeleo kumakiri atongeria bao. Tukiambiria Nteto cietu ni ati ondi gutigeria kiumia kimwe ake nyuma ya cukuru ciomba kwithira ikirugurwa nandi aciari ni borete thirikari na antu bawendi mbuboega guciumiria na gutetheria ningi ana baria bate guciumba ina barathithite boega kiri igerio bia mwaka muthiru bia KCPE. Akiaria Martin Mwirigi uria ni muciari wa cukuru imwe rathithite boega kiri igerio bibi na ugite arito bamwe no barimo gutonya secondary kumania na guite muno kwa ngarama ya kithomo na nandi aciari ni borite kugwatanira na arimu na guitanira ngugi amwe ni ugutigira ana ba kugunika na kithomo uria kubatere. Adams Wathirinja na gutwambiria na Nteto iji sukuru iria ciecumbura aritani ibo batumana bo bawa bage agwithira aciari bage watanira na aritani na komite mari ya thatu yu te nyungu yombote gwere aguja na mari ya thatu na baba bainge baumite ke backgrounds imwe irite ciumba so itukuromba ura wende umbotethia kana ginya kamwe na njiremo kanenge please neye atutethia nigenda product ite kaurira nturene kana sita na njiriri ngite airite kethira murto na gumbeta pangani at least after 4 years ya soka together tukiona change ora bado tukure change kidogo nkwenda call upon and brabonde they have made it in life na bakulugirite njarene cia cukuru kana kithomo ge cukuru manjera maingi tukubwa arimu bakienda printing materials computers services you inko appeal ke bono ntu baba ingi na natanocia na rocia we can come in tukathithia into kira kita giving back to community to an arrangement to a group through mwarimu na board of governors to support the school to wira surira to weta ke national picture na tukona kinya batu itochoka nturene Muthenya jua igoro Meru TV, Thiri FM na Meru Digital bagwatanirite na Solution Sacco na sibitari ya Grace Park ni baragitire kiatho kia mwanya gia gutia Sacco ya ngari ya matatu iria irumirite gukinyaniria mawatho jao kamati na ugitiri kiri agendi bao. Mambura jaja ragitikire stage ya Taskies Mutindu Kangangi muthenya jua igoro na aria menya Sacco baratumirerwe bare asindi ba mwaka jwa ngirejere 2022 Sacco ya ijere irare ya Raha Express na ya ithatu irare Unique Sacco na bamukira iyewa muthingatano ni mambura jaraja rathere meroni andiki Nteto ba Meru TV na Thiri FM amwe na aini bare gweta na tongeria kathumba. Frank Munene na gutomenyithia chobwega. Karibu sana. Ni mambura jaraja ithireto ja Kiringa kambi Taskies town nene Meru jabange no ne kampuni Bonten Meru TV na Thiri FM abagwatanirite na Solution Sacco amona Grace Park mambura ja kwambia go Sacco cha matatu ira chithireto ikigeta boboga mwakene jojo kurokieto ja ngiri jere 2022 Sacco emenye kijo kia gikombe kia mbere. We want to congratulate you so much. Muendelee kufanya kazi njema hivyo. Huduma bora na pia sisi tutafurahi kama wana Meru TV na hawa partners wengine wetu Solution Sacco na Grace Park. Mbarikiwe sana. Na yora Sacco ikijokia gikombe kia biere. All the best.
Thank you for becoming the second best Matatu Sacco in 2022. Congratulations. Na Unique Sacco na kijokia gikombe kia bithatu. Merio Bonten, Meru TV na There FM Vasio Mithika akijukia kanya na atererete gitumi kinene kia mubango jojo ni gutigira antu betu ba Meru na kambuni ici cia matatu ni cigugitoka matibobo ga barabarene renjere kweba iberia mitino. This is the second year tumefanya hii kampeni usalama barabarani na nyinyi na imeenda vizuri na tunashukuru sana. Kwa wale ambao hawajaelewa kiini ama maana ya kufanya hii kampeni usalama barabarani, ni kwamba tunataka kufanya kitu inaitwa BCC, Behavior Change Communication. Tumekuwa na ajali mingi barabarani and it is very unfortunate tukisimama hapa leo over 1,000 Kenyans wameluzi maisha yao mwaka huu, which is very painful. Wengi wangetaka kuwa na familia zao siku ya leo, lakini hawajaweza kufanya hivyo kwa sababu ya ajali za barabarani. Kwa hivyo sisi kama kampuni tuliketi tukaona kama venye Mr. Mwenda amesema, we are the voice of this region, na kwa hivyo lazima tusimame tukampeni kukuwe na usalama barabarani na abiria wabebwe kwa nidhamu inayofaa. Kwa hivyo hii kampeni si kushindana ushike kikombe uende nayo nyumbani ama zawadi ambayo utakayopata siku ya leo. Kampeni hii hatima yake ni kuhakikisha kuna nidhamu barabarani na abiria wetu wa hili eneo la Meru na vitongoji zake tunapata usalama wa kutosha barabarani. Kwa hivyo at the end of the day tuna expect kuwa ili eneo tutapunguza ajali za barabarani kwa zile nidhamu itapatikana katika matatu zetu. Nawe Robert Ouko kanyene kamurungamiryo Solution Sacco akijukia kanyene thiretwa gitariria ngwataniro ije ni njaga ire thiretwa kireta matunda kirantu ba Meru initiative that has been brought up by Meru TV, and we felt it's worthy probably getting into that partnership because the safety restoration on our roads, it is a mandate that everyone else has to take over. Na participation yetu, it is key. Manake, if any other person, starting from the drivers and even the passengers, are safe, then sisi kama shirika pia tutasema tuko safe. Because those who are carried are our members, and those who are driving and even the owners of those matatus are our members. So their lives equally matter to our own existence, and that's why we felt it is important as part of our extension and service to the society, we also get into this to ensure that that sanity is restored on the roads. Bamuthe tukirekera na mobisa bakuma Chibitare Grace Park Ken Fre na Florence Njeri ni bethiritwe kinya bongo bagikenera ngwataniro iji bari na wendi bone na bagwetithia mantu jaja ya kuringithia miturire ya antu kinya nkuruki sana kwa all the sponsors, Meru TV, Solution na kila mtu mwenye ako hapa individually kwa kuja. Tumeshukuru sana pia sisi for the platform, especially Meru TV metupea. Tuko hapa kwa leo kwa sababu we as Grace Park tunapenda giving back to the community, and that is the main reason tumekuja hapa. Kwanza nishukuru Meru TV and There FM. Sidhani kuna media ingine Meru ambao wanatupromote kama nyinyi. We are so grateful. Ndio maana unaona leo tumefunga kazi zetu tukaamua kukuja hapa, si ndio? Na bigi yangu hata simu kutoka Mbere na wapi watu wananiambia tunaona nyimbo zako kwa Meru TV na Ayanji, wale watu wako hapa. Wacha tuwe tuna tune Meru TV na There FM sana, si ndio? Na tu advertise hata kazi zetu huko. So we are grateful Meru TV, na siwezi ogopa kuongea in public niseme you are the best in Meru, na nyinyi ndio mnajari wasanii sana. You have no discrimination. Wengine wanakuanga na discrimination sana. Sijui kuna waimbaji wandogo wakubwa, lakini nyinyi you are the best. Tunawapenda sana na Mungu awabariki sana. Kuma taskesi tauni nene Meru yeshigo bunge ke no dimenti nke reportera Meru TV Mbeta Frank Monene.
Nabo akarina toriba kuma gakongo gone ibote kasarani kuma gishigo mbunge kia dharakandene ya kaunti ya dharakanithi ni bagwatanirite na kuthithia maromba ja kurombera ana baria bagukurukira mathina kathomba mathomoni jao akaribani boretie atongeria ba kaunti eo kubaririkana kiri maendeleo muno mbunge wa gishigo mbunge kia dharaka Gitonga Murugara kubaretera stimantere une ubakomba gwetithia uturo bwa bwega na kuona weru ta akari baria bange ba county eo ndagara waiguna na gutoa cio kumantere cia Tharaka. Mwango yo wimbi wangiri chere mirongo ene ithatantu ibathiete na mbere kwithora bakirigera maugaruruku nkutho nontu bagitumi giki agari ba kongogonie bote na Kasarani bombite kwithora baikoma namo nikenda bomba kwithora baicokeria mwene Nyamurungu nkatho nontu bakubaiga moya na kwithora bagiutuka mathina nkabo kuona mwanka uyu wega muno nuntu bwa makanisa monthe mamombite gukoma na gantu ye munthi tumba kugarura inya nture eno yetu tukwena nture eno inya kurombera rito betu bombe kwenda mathomo bwega tukwenda nya kurombera mothuku monthe maomba kuigwa mari nture eno mwanka uyu tukwenda kuigwa kwina mothuku nture eno no tukuga mwanka gwa itharimo na niyo aswa ndi mwenyeji wa nture eno itukuromba mwanka uyu inya mendeleo monthe mabomba kuigwa makiruthika ithirikari mai nya nture eno yetu ona no twatharimwo tugo itoye tukungwire kutharimo gwetu tabura Mutharaka akuthio chokia gakuru gake kana ria bakua ndumo tira beno ake wogwa ende wana tigu itorera Murungu ibwega nontu wa mantu mega mara turuthirite na itugwitigia tukaina mbere na itharimo ndenda kwira nture no yebote atiri itwendere na ochore bobu turi na buna ngwataniro turi nio nontu turi sabu Murungu omwe otire Murungu mbathukano wana bara bange barenja ya Kasarani itoko baromba bathongera kiamanieke ikaingoke wa turi bomwe nabo na turombe Murungu kibara batumagira rito more nkwenda kubamenyithia kuma mthinchenchetie ngukaramande ni mwatha na ndona njara yake kiri bara twatura nabo kura ka wainga kubaromba na njira teyo ibaya kiri ngai basame murio wake bamenye murio wayo na tokari gitumi giatumikiria ba Murungu kwithora baikoma na thokoni no Kasarani kurombera mathina mara mathiete na mbere kwithora makirumira nturani ino maria gukugirika kuana basukuru na bobongo kwithora bakiremo ikuthi cukuru na maendeleo twiruthite kiathiki turombera inya nene betu ikingo baigwa kiriro gitu baya batwikira stima na maendeleo mamangi itukwenda mantu mara turega gwe twina mumwanka muthiru maana rimwe kugirika maana rimwe kuria kurutha bwega macukuru maana rimwe kuria kwendelea na mathomo bakinya cukuru bata cukuru tona mwanka uyu tutikwenda gwigwo karita mwanka urongi uria twari na mwanka muthiru wa 2022 kointo matugire mde makanisa monthe mairie no tukomane turombe turi amwe twake mathabao ya imbia ndene ya nture eno kaingo tukiambiria twambiria twinde turi amwe na turi ndeni ya mwathani amwe na kurombera mathina mamonthe bakwithora bakiririkania mujumbe gwa Tharaka Gitonga Murugara kubaikira stima ikwithora guntu gwa ikumo gwanterire Tharaka chumbite kwithora ikinyereka anene nuntu bwa gwagi bwa stima Kasarani turare Kasarani nkaromba ntongore cionthe ira ikuigwa yusikana na thirikari ithireithirie turarire Kasarani nuntu iturarire nyuma muno rata turina na masora tutie na stima nkuromba na njete yo kwa tuna mastima tuwekondene makanisa meto tukuthathagia bwega ni nyakinya kiro igoka gikinyuka ko nkuromba na njete yo ara mutongoria rionthe njinji nkuromba muthomo njuki nkuromba bagataya kubare bonde anakendeke miariganio ni turare Kasarani kwembe atigete andaga na wekari kwati atigete na atigure kukaingia bukaya kuona thinero tukuthinaga ugu turina generate kioraga tutiene nyamwanki tumba gutumira inya gwatuga na itupai kwendera ithinya kiathiki kathimwa nkatha inya ikingi itwekirwe ikingi lakini ikingi bitana waya tureuria mwesimi wa njinji watabora wougire ntugigana itithira no tweterete ntugigana rira ria kutwana ka at least kwibuga turuthira Kasarani at least rwana tio tukenere tukiruthaki bia thita ibi Kasarani at least kwitwe ba murikira na twenda ukara mwankogoro ukayo chubiri nyekuru baba etu kwana baba mutibachuke buntu bakwaga bantu nyabantu ochukwa mirango twethi gutumithie nyamirango ya makanisa wo marimanti na stima ere ankararo ino engene ino waga ugu kuturomba nene betu bonde tafadhali wara buri egwanikiriro gitu egwanikiriro ya Kasarani matio twena kura na itoburinga gana gwe
Ngiripotera Meru TV kuma Kasarani wandia Marimanti kechuka mbuge kia Tharaka County ya Tharaka Nithi Rieto Indagara Waiguna. Nakio gikundi kia Ekorontigua na Rieto Kangeta Mwitweri ni bashiumiretie gwaka iratibia cukuru kumania na muthitho juria beketwe bagitite ojo ni ukuguna barea baumite mishie iteguchomba bakitha bathomithia na mathomo ja utumi na utuki waki na bubwa iratibibi bujuketie miaka 10 ni ukureka. Batongoretwe ni mukariri wao Jeni Mwene Meru ni batariretie mathina jaria bagukurukira gutethia ana bamuthemba juu ode bakuria atongeria na thirikari gutonyera niu bakabatethia murigone jojo mukirio nkunja enante toije. Kikundi kia Mwisiori kia Ngiva kira kirekangete Gembe Central ni baiturete na mworoto yo kutharima nyumba yo irabatuma irata kirasike utuma nguo amwe na saluni kirabokete kwa miaka 10 na kamuthitho karaka nini bethera baika. Batongoretwe ni mukaririete wo Jeni Mwene Meru barua ekundi kiba baingi bonie kurubantiwa na bone kabairitaniri na kanini karabari nako utetheria ana baraba umejanja ira sinyelekete. Kuma mwaka yo 2009 tukwanjiria grupu eye nebwithetie mantu amanene na nibwo ntukuiko bacokeria nkatho baina nyumba barakirerende niona ni ora yo 42/22 ni nyumba yena sarani 21 ni nyumba yena into mwanya batwe tukulugirite mantoni amainge ndene grupu yetu kuma 20 ni natwanjire grupu yetu itutурite mantoni amainge ya kuthomera siginyana betu na mathina amainge gukiura gukara tutura nditangine kuremia tugeana into temwe guru kinyomwe utetagurimia mundu no muntu kenda na kintu gwa kuthomethia na betu imwana betu beru gwatuika nyu tene nyamba cio baike skuru ekabindi to nditangi tokaremie tonga tone mbese kurirana betu fi tega bare uitonga nikabaye na baiche weka besa inya kuringana na ora tureshara wetu aikambia anamenyera mbesa batethi kinyanto barabai ome ye kundiki ko une kundikira kiri utethi community yonde tonto ba tibonkaki beretio save kuruba na ichiringi 5 mwanka bakahakikisha muntu community na tikarewe kundi aita university kana aita chukuru iraremerio ke kuruini ibayani tena inya nene muthenya no tuku na itaronde baria ponte bare awea ni atia ikundi keweta no kwigware no muno baratwena ni Ngekorontiwa baturi around ya na nyingire bare wa baiteta che muthenya nae na utuku. Pastor Musaga Tobura wa kanisa ya Mbaranga AIPCA arua ni bonete ni boya batharime nyumba yo riraba utariria thina ira bakilukirite nyumba ye umuhimu ba kumetharima ikundi kiambirie misingi ne ya Murungu kitete kuraya kuno ntoba Murungu ibeta kinya kuyoya ulaniri ibeta kinya ku fast kwa hivyo nyumba eje imwathani batethetie na bona iboya ikiendelea barie kiuo kia Murungu nontu no wa utethio bo na batu tuingwa kinya atongeria twena thina twasina tuma kurombera na baba thoma nyumba kana group yene tethetiana bawita ngwe Nairobi na Mombasa na muno nkoroki mathina yara twena yo ni yana inya barato kuyukia be ya kuthoma buate bubwa ya nto beto ana ube aba ya bare ana ekomi nyuma ya itareteza uko kona umana aero kana kwa bethere nya bena twana kuo lakini ndotere hato ana na twena situiche twana ni gutharimwa ana ibetha ira baikuo no to mo akuo tikana anga bende ka bathatu na muno nkoroki thina irenge gutembeza cia bathoma acio tukaurie ndi na atweta kuromba ekurubabe na bayuyo babatieri ekurubabe na mathina yo inya bongwa mwanya muthiani bakuromba thirikari na kinyanto bawendi boboya utonyera ate nonto ba murio yoyo kuthomethia ana baraba umetendete uciomba no kayo kuendelea na kuimba lakini burambe ndakuromba thirikari kana muntu wendi boboya ari MCA wetu ari mama county ari ngavana wetu ari kinya MP wetu ibakuamile anto pone ana baba utethwa tetwona nombi akebira twona ni kintu kya maintenance thikare county eri ogombe katumenyere patwabia guria
kenda ontoda kwenia thambura nera urire kwa to nimpara ne to stilo utiro na bato bakuthoma boya utiro kinyana wako kuthoma skulu ya to bakuthoma boya bate kona mbesa kanto kanuni ko tucia kanuni to kona bio bate binako baki akona ka otethio kabaka mbusto ni eshimiwa betu kana tongerie betu mutongerie kinya wendi boya kinya te mweshimiwa no tuito bateka kukura bakwenda kiri community ibabati ko batethia nikenda kitha ya kirasi kya saloon nikenda kinya kikarama na ni bwega nonto bwa gikundi kiu nonto bwango ge injega hira gitete na mbere kwithurwa gikirita ya gutetheria ana baba batigo shiomba na kinyago ni bwega ukajokia kanya ni ukurungamana na baria batigo shiomba gitene riri na Meru TV ne toshitanirite gukuretera nteto tayo na ingi inyingi ni bwega ukomba kuthurwa ugituthingatira gukurukira Facebook page yetu nayo Meru TV Kenya rutere rwa YouTube ni Meru Digital na rutere rwa website ni meru-digital.co.ke na unionda kinyeria muthia juante to cheto utuko bwana arwa no ende to shemanie kaire ntuko ya rojo medene ya nteto ya Meru TV ngakwendera utuko bwina idharimo bia mwathani Murungu nimbetagua